Shwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Ka West Jaiñtia District Sports Association, Bynta na ke jingrakhe dap sanpu snem, ni ke jingrakhe Julilee ksiar, mynta ke sngi ke tarik u Risaw, kala pynlong ya ke jingïakop mareh marathon, ya ke bala kyrteng ke half marathon, jong ki shenrang bat kenthei, ki bala kenjok khan riu snem bat sheneng. Baru ki nong ya wan Shim Bynta ke ni ke jingïakop marathon, ki ladan Haduh shispa nyopu Ngut, kata ki shenrang ki don shispa saupu Ngut, kat baki kenthei pat ki don laipu Ngut. Ya kani ke marathon lasdang haka pormen step na du Shken Pyrsit, bat penkut haka madan kyang Nangbah Stadium Jowai, bat haka te ke sngi, ke kong bi blak ke balong ke Additional Deputy Commissioner ke Jowai, kala longkum ke kongsan, haringkat ke jingedon lang u District Sports Officer Uma ke Pasak, kinong kitkam ke West Jaiñtia District Sports Association, kinong Shim Bynta na lor kiwei de. Hakaliang ki shenrang, la job da u Wolbetstar Ramsiej na mau kerwat, bat ubawan baar de u Ishwor Nepali na Shillong, bat ya nam ke balai la radu Hari Bhakta Chetry. La samru ya ki consolation prize syaki Ngut ki weipat kinong mareh. Kaliang ki kenthei ke baladu de ka Kyntimon Marweiñ na mau kerwat, ke bayo e ka nam baar de ka Shyamali Sing na West Bengal, bat ke balawan balai pat hakate ke jingè mareh marathon kalong ka Phyrnai Kyndait na East Jaiñtia Hills. La samru ya ki consolation prize syaki Ngut kinong mareh marathon na kaliang ki kenthei. Ya ki khusnam lai 4,000 tengka, la sam syaki baladu ar 4,000 tengka syaki bawan baar, bat shi 4,000 tengka syaki bawan balai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.